ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯋꯦꯌꯔꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯃꯤꯇꯔ 100 ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ? You should also know as a responsible officer and citizen, ये नहीं होता है। सिगी थुंगुं सिदगी है लान भी आती है। ये गिरान हो लान हो सी ले रमी तो आई ना लाके नहीं है ना ले रमी तो फुल ले रमी संग लगता ना नहीं दे ना MP हो रहे कॉन्स्टिट्यूशन पाइल ऐसी इलीगल लोग आने बस संग ना बहुत ना हन करते हो ना जब हम सही कायरी बहुत जुना असुक चाहिए नहीं खाए मुझे सैनिटाइज कमाई तो होते हैं डेटोनेट तो बोले दी फ्रेश दिंगरांग ना संग तो कुंभों होने अरे असिसुंसे अदुगिनो स्पोर्ट चला पाउतारा तो वो दी स्पोर्ट चला चक्रों का याला नहीं माय बेन में हम सुन रहे काई के आलम में हम अदुगी ये मला अपने कोई से नाल के बोम काई रे कापना रे का सुन तुमिन से बे इंस्टीट्यूशन ले नहीं पुलिस डिपार्टमेंट ले नहीं मोने इंक्वायर तो दो डिसीजन दो ने अन एफआईआर फाइल तो रगा सी कायरम मिसी रिमोट कंट्रोल डेटोनेट तो रेरा वेयर सम तो रेरा हाना फुमंबा माइन मुंबई टाइप तो रेरा काइसे इन्वेस्टिगेट तो बम चंगी चाही अनि मखाय मोइना सैनिटाइज तो लेरबा जगह दा कमाइन फ्रेश नि चंगाई नो अदे ngarang nahana mu home minister na hanjana bo hori the break count to reira tawriba possible ba adegi um president run sanunga na mi amani hatu oga bom buha laga situation phalakre haijana na bom to reira bargaining chips sum to do na gut chana leire sina miyam jina chum na no koi television da ga khang ngai ma na su hang da bo question je exactly chahi ani makhai to ra matung da abandoned house amada mapu thado chakraba yumam da kamaina bomb khai re no ngarang handa ado police na chali matung da bomb do fresh than number ga da di police to cordon of the kamain changai no moi police ki rectory ba security Indian security forces CRPF to army de le ki rectory ji kari no adu ki interpretation can mean so many things na tro akoi mi ngak ta ni moi akoi ke sito ro en changa ko ma natra ga di phatab to chang to CRPF le army le kamai chang ka do no adu no moi na akoi ke sito ngam moi and moi na ngo ta ro so ama kok to moi akoi ki samna bam le ri moi na ma ngang ja gi ne no sitri ra security forces in so katputni dun season rai ra moi na adu na India ki professional institution le ne CRPF army Manipur police oi thu ga ra ga illegal obani mi gi furuk kim na ma da nang lambi thing ya pon de India da article 15 le ni article 19 le ni constitution da and PCB da amta toki India da amta toki de mo ne base sangan be ya ro ga sum bhajan tham ni no si chang ya ni kana no khulai ka pai se kana no ga chuk chaw ro ba country sin ka de bo gi control ta ngam mo de no India Pakistan war the fight to ngam da no world most powerful army le ba Indian state na sigi ka thuk khara no mai ti ta ka handle to ngam mo de nga koi wa ne adu drama ma to le re se khau bo de so koi miyam sing na se ai hai se FIR lo khala ga investigate ka khre ga ha you know we have a very short memory bomb khai gare ga dum o kai re ya de ge fruit ta na le re instead of condemning cookie mai tai to bom tai ask what the agencies are doing inquire to go assess the focus on detect organ we are not able to call out the elephant in the room sina distracting technique season na ga khoi machine committee machine khanal bai type to le re law for enforcing agencies sing kari to bode no kari lapse le bide to le no chahi ani khai ji kamai to le no hoji inquiry kamai to re FIR file to khra karamba IPC na tra karamba legal section makha to no guys the newspaper should publish it so that everybody knows na tra ga kai gre adu to ra ga community machine lang na ga lo to khidore ba system adu gi ni da to yam heman gre ko